Asusov ZenScreen MB249C je dosta interesantan prenosni ili relativno prenosni monitor zbog neuobičajene dijagonale od 24 inča koji je vrlo lagan, samo 2,8 kg, veoma kvalitetno izrađen i dolazi sa OK IPS ekranom i još par zanimljivosti koje ćemo ostaviti za ostatak ove recenzije. Sezona fenomenalnih popusta na sve softverske ključeve je zvanično počela. Zavirite u opis ovog videa i tamo ćete pronaći specijalni VIPKey Sale kupon kod koji vam donosi sjajnih 25% uštede. To znači da uz moj kupon Windows 10 Pro možete ugrabiti za svega 14 evra. Ako vam treba home verzija tog Windowsa, taj kod je još jeftiniji, svega 12 evra. Ono što je najbolje, jednim klikom možete oba nadograditi na Windows 11. Za ljubitelje Office paketa postoje dve ponude, možete pazariti sam Office 2019 za 42 evra ili u kompletu sa Windows 10 ključem gde vas onda taj Windows košta svega 10 evra. Dakle, pravac opis ovog videa za sve linkove i specijalni VIPKey Sale kupon kod koji vam donosi tu uštedu. Obično su ovakvi monitori 15 inča i bilo ih je par kod mene i na testiranju prethodne godine i svaki od njih je bio vrlo interesantan, ali nekako opet i vrlo specifičan jer ovo jednostavno nije kategorija gde se prodaju milioni primeraka. E sad, kod ovog modela je zbog njegove poveće dijagonale Asus dao korisniku opciju da ga relativno govoreći permanentno postavi na neki astal zahvaljujući ovom zglobnom nosaču i fiksnom postolju, tako da kada uključite i ovu metalnu ručku pozadi, MB249C podržava dva načina upotrebe, dakle može biti fiksni, ali i prenosni monitor. Ova ručka me, na primjer, podsjeća jako na ono LG Ergo rešenje i Asus je ovde uspeo gotovo u potpunosti da je iskopira, samo nisu uspeli da naprave identično podešavanje po visini, koje ovde ipak zahteva da monitor manuelno zaključavate na odgovarajućem podeoku. Kod LG-a je ovo mnogo bolje urađeno. Sa jedne strane monitora nalazi se konektor za napajanje, HDMI ulaz pune veličine kao i USB-C koji ima višestruku funkciju, a u zavisnosti od uređaja koji povežete može više tih stvari raditi i u isto vreme, a to su prenos slike i punjenje povezanih uređaja ili laptopova, na primjer, po Power Delivery standardu od 60 W. Sa druge strane su navigacioni tasteri i kontrole glasnoće ugrađenih zvučnika. Sami zvučnici su stereo, ali imaju snagu od ukupno 2 W, dakle po jedan za svaki i iako ih Asus na sajtu promoviše kao neko imerzivno audio iskustvo, činjenica je da su baš onakvi kakve verovatno i očekujete, užasni. Što se samog panela tiče, zaista je ogroman za ovakav tip monitora, dakle kao prenosnu soluciju, ali iznenađujuće je dobro osvetljen i dolazi sa solidno kalibrisanim bojama iz kutije. Reč je o IPS soluciji sa suženom podrškom za DCI-P3 spektar boja, dakle neće biti za profesionalce u smislu grafičkog dizajna ili fotoobrade, jer Asus za to ima i neke druge modele od kojih sam ja neke čak i testirao na ovom kanalu, pa proverite. 1080p rezolucija na ovoj dijagonali ima vrlo nisku gustinu od 90 piksela po inču, ali slika izgleda daleko bolje od nekih mojih očekivanja, mislio sam da će biti puno zrnatija. I na to možemo dodati i 75 Hz osvežavanje, što je opet bolje od većine slučajeva gde imamo standardnih 60. Jedna od pomalo čudnih stvari ovde je sam koncept toga kako je ovaj model monitora zamišljen. Naime, prenosni je, ali vam zbog veličine ne može ponuditi onaj najvažniji benefit, da ga napajate i prenosite sliku ka njemu preko samo jednog kabla. USB-C ima podršku punjenja od 60 W, a monitoru je onda potreban adapter od 90 W kako bi to sve radilo normalno. Tako da ovo ispadne nešto poput uređaja koji bi se prenosio, ali samo unutar neke kancelarije gde možete da mu garantujete i zasebnu zidnu utičnicu. Tako da sa jedne strane imamo sasvim ok monitor koji je dobro dizajniran i vrlo kvalitetno izrađen sa neverovatno kvalitetnom ručkom za prenošenje, koji je opet u isto vreme pomalo ograničen u tom aspektu prenosivosti jer je pre svega ogroman za takav tip monitora uopšte i drugo komplikuje čitav proces sa velikim zahtevima za rad, to jest prevelikim zahtevima za ovakav tip monitora. Ko zna, možda je Asus baš zbog toga i ubacio onaj dodatni nosač za radni sto.
Sve u svemu, ovo je od mene srebrna medalja, a jedan od najvećih razloga za to možda je i sama cena od oko 400 evra u Evropi. Naime, ja bih vam radije preporučio Asus ZenScreen OLED MQ16AH koji sam nedavno testirao za nekih 50 evra više trenutno, jer donosi Full HD rezoluciju na 15,6-inčnom OLED ekranu koji je manuelno kalibrisan i nudi fenomenalnu gustinu prikaza i još lepše boje, a nudi vam i opciju da ga napajate i prenosite sliku preko samo jednog kabla. Dakle, to je pravi prenosni monitor.